Okay guys, muri video tugiye kuramwo application eshatu muri phone yawe zagufasha kuba wakora content yawe neza nk'umu content creator, zagufasha wakora ama video, kuba wakora amafoto, ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane video zikaba zagufasha muri phone. Application tugiye kuvuga muri video na application eshatu. Wowe icyo usabwa no kureba ino video ukayirangiza. Turajya tugenda turebamo n'uburyo zigenda zikoreshwa. Turaza hano cyambere turaza hano kuri Play Store, tuza hano muri tuza dusacinge application bita CapCut. Tuze tuyisacinge gutya. Yoko nyifite ndahita nkanda hano handitse open. Kandi handitse open banze. Turajya tugenda tureba buri application n'utuntu tw'ingenzi ibasha kuba yakora. Nitugera muri CapCut imaze gufunguka baratubwira ngo new project. Turahita tuza tugana handitse new project. Guys, turajya tureba buri application n'utuntu tw'ingenzi dukeya tuzajya twazireba neza imwe ku yindi, ariko dufite ibintu bike tuziyo. Turakanda handitse new project, tutegereze bibanze bize. Nimara kuza batweka handitse ngo video photos. Tuze tuzamure duteremo kimwe bitewe n'icyo twifuza. Twebwe turaza wenda dutoremo nka video imwe hano muri video twaba dushaka. Wenda tugiye gutoramo video tugiye gukoresha muri turi kwerekana utuntu tw'ingenzi muri CapCut. Turaza dutoremo video imwe itijya muri CapCut. Tuze dukande kuri video imwe hano, reka dukande wenda kuri iyi ngiyi. Iyi gutya dukanda hano hasi handitse ngo add gutya. Nitumara gushyiramo video yacu urabona ko n'indirimbo twakoresheje Kevin. Zatatu tuza hano tubanze tuyikuremo volume kugira ngo bataduha copyright. Tuze tuyikuremo volume, tuyikande dukanda handitse volume, tubanze tuyikuremo volume gutya. Niturangiza uraza gutya, wenda tuvuga nimba video yawe yaragenewe kuzajya kuri YouTube, uraza yikandeho gutya. Ushaka ahantu handitse ngo aspect ratio. Ngiyi aspect ratio, iyi ngiyi iri hano hasi uziyikandeho gutya. Nimba izajya kuri TikTok urakanda hano handitse ngo 9:16. Nimba izajya kuri TikTok urabona ko yatumira gutya. Nimba izajya kuri YouTube ni 16:9. Nimba izajya kuri Instagram ni 1:1. N'ibindi gutyo ama application menshi agiye atandukanye yamenyekanye abarimo hano. Nimba twatanga zizajya kuri YouTube turakanda kuri 16:9 twemeze gutya. Noneho video yacu tuvuge tugiye kuramo utuntu tw'ingenzi twihuta cyane. Nimba dushaka gusibamo amakosa muri video yacu, uzugakanda kuri video. Nimba ushaka gusiba agace gato ukazugakanda kano kantu kitwa split gutya, kano gutya. Nimba ushaka gusiba n'irindi kosa, wenda ushaka gusiba kugeza hano, ukazugakanda split gutya. Warangiza ugahita ukuramo rino kosa muri video yawe. Ni gutyo. Wenda hari abantu bashaka kuba batabizi ni gutyo basiba amakosa muri video. Wenda iyo ushaka wenda kubashyiraho text, uzano handitse text ugahita ukanda handitse ngo add text gutya, ugahita ushyiraho text yawe wifuza kuri video yawe gutya. Tuvuga wenda text ya reka wenda dushyireho text ivuga ngo CapCut. Tuze dushyireho ngo CapCut, twandike ngo CapCut. Ni urugero, wowe byaterwa na text ushaka. Niturangiza tumaze kuyishyiraho imeze gutya, tuza dukanda handitse ngo style. Dushyiraho ama style twifuza, ni ibara twifuza text yacu bifite. Nimba ari ry'umuhondo tuze turikandeho. Nimba ari ry'umutuku tuze turikandeho. Nimba ari ry'umweru tuze turikandeho. None urabona ko hari uburyo wifuzamo text yawe yabifi. Ukanda hano hari wenda irimo umweru n'umukara gutya. Byaterwa n'uburyo ubishaka, biterwa n'ikintu hano wakunze. Nimba ari ama effect ukaza nayo ukahitamo. Ntabwo uhitamo hano ari utudiyama. Uraza ugakanda, iyo ukanda hano ari utudiyama barakwishyuza. Aba ari pro. Ushobora kuza ugakanda kwa kano kari free gutya, ukaza ugakanda, ukaza hano kuri animation, kuba washyiramo animation wifuza kuri video yawe yazaho. Naho uraza ugashaka animation itari pro, animation yo ku buntu. Uraza ukareba animation itariho akantu k'akadiyama. Usanze akadiyama ya animation iba yishyurwa. Nimba ari gutya wenda uri
kubona ko nuraba muri video nitumara kwemeza uri kubona ko animation ihise ijyamo gutya muri video yacu tayari. Ushobora kuza ukagenda uhitamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amafonti nayo twayivuze, ukaza ukaba wahitamo fonti ushaka video yawe yazamo, wenda urugero nawe uraza ugashakisha uburyo yazamo, ariko ugashakisha hatari akadiyamani, kandi udafite afite amafaranga ukaba wakishyura ko zo ziba zishyurwa, warangiza ukemeza gutya. Nimba ushaka ino text izaza kuri video yawe yose, uraza ukayikoraho gutya ukayireshyeshya na video yawe uburyo ingana paka video yawe yose irangiye. Nimba ushaka izaza kuri video yawe, uraza ukayireshyeshya. Ni urugero gutya nanze, reka tuze ni urugero nanze gutya. Nimba ushaka ko text yawe yose izaza kuri video, nitumara kureshyeshya reka duplayinge turebe. Duplayinge gutya none uri kubona ko rino jambo ririmo hano dushaka wenda rijya hano hasi. Impamvu twayiheshyeshye, nimba dushaka rino jambo rizaba rigaragara paka video yose irangije, turaza tukabireshyeshya. Nimba ushaka kuri sizinga ntacyo bitwaye, ukaba warigira rito wowe uyikoraho gutya, warangiza ukabaza ukarekera hano. Uko indirimbo itangira niko naryo riraza. Urabona ko utwo twabikoze niko rigenda rimeze, we byaterwa n'uburyo wabishatse. Hari igihe ukora video ugasanga umuntu yakoze video ugasanga harwa ya CapCut yaje, uhita uza hano inyuma ugahita ukayikandaho gutya, ugahita ukanda delete, yarwa ya CapCut igahita igenda. Uri kubona ko yarwa ya CapCut isi igenda muri ako kanya. Ushobora kuba waza hano gutya kuri sound, warangiza ukaza hano kuri record. Nimba ushaka kuzajya wirecordinga ukaza hano gutya, hano handitse ngo record. Nimba ugiye gukora ikiganiro runaka ugahita ukanda hano handitse ngo record, ugahitangira kurikodinga. Nimba wifuza kuzajya recordinga cyangwa ushaka gukora ikiganiro, ukaza ugakoraho hano gutya. Nimba ushaka kurikodinga wowe uraza ugakoraho, nimba ushaka kurikodinga ujya wumva uburyo bakora ibiganiro. Reka dukomeze turebe utundi tuntu tw'ingenzi. Ugenda ureba utuntu twinshi muri application tugiye dutandukanye guys. CapCut iroroha, ugenda ureba utuntu twinshi tugiye turimo dukoresha. Reka turi application ya kabiri, urangije byose dukora hano export, video yawe igahita ifatana. Duhita tugaruka muri Play Store, turi application ya kabiri. Application ya kabiri noneho tubikore twihuta, ni InShoot. Turi application ni InShoot gutya. InShoot niturangiza tukande open, tuyifungura. Tuyifungure dutegereze gato, batwereka ngo video photo collage. Twebwe twako dushaka kwerekana utuntu duke mu buryo kweditinga ama video, turaza tukanda handitse video. Hano hari video tuhakande, batwereka ngo niyo. Niba mara kutwereka niyo, turaza muri video zacu turebe video dushaka gutoramo. Turaza muri video zacu naho tuze dukoreshe nda dutoremo iyi ngiyi, tuze tuyishyiremo gutya, tukande kwa kano kavi kari hano hasi yitigeramo. None tugeramo turaza gutya, ariko ko video yacu amaze kugeramo, rero tuyikandaho gutya, tuhite dukuramo volume iri muri iyi video yacu. Turaza hano gutya tureba hano handitse volume kugira ngo bataduha copyright, tuze tuyikandaho gutya. None niturangiza ikintu cya mbere turakora, dukubona ko hano hari ahantu hari logo ya InShoot, turaza tuhakande gutya, tubanze tuyikureho ino logo ya InShoot. Iyi ngiyi gutya iri hano, dukande ngo free remove. Ibandi hari abantu guys bakora video muri InShoot ugasanga logo zabo ziracyariho, bacishamo video yo kwamamaza igahita iva hano igihe batayicisha. Muri kubona ko tayari logo yacu imaze kugenda byarangiye. Noneho video yacu turaza hano kano kantu ka mbere, kano kanditseho ngo canvas hano, naho tuhakande gutya. Nimba twifuza ko izajya kuri YouTube turakanda YouTube, turakanda. Nimba twifuza ko izajya kuri Instagram tuhakande gutya. Imbuga nyinshi zigiye zitandukanye kuri TikTok dukande gutya. Ntabwo twebwe nimba dushaka izajya kuri YouTube turakanda hano gutya, twemeze gutya video yacu yitijyamo gutya. Niturangiza tuze dukande. Byose ni kimwe n'ubundi, ni kimwe na CapCut. Ushobora kuza hano kuri text ukabaza ugakanda hano n'ubundi handitse text, tukandika ikintu ushaka, wenda tukande wenda InShoot editing gutya. InShoot editing, tukaza hano hari A ebyiri,
tugahitamo uburyo twifuza. Ushobora kwifuza ko yaza mwabona uburyo, ariko reka twebwe tuyireke gutya. InShot editing, nimba ushaka gukomeza kueditinga ukanda kuri hano handitse InShot, ugakanda hano handitse agakereyo, ugashyiramo ibara wifuza text yawe yaza kuzamo. Guys, bino bintu biba byoroshye byo kweditinga. Ukaza ugahitamo ibara yazamo text yawe, ukaza ugahitamo gutya. Uri kubona ko ibara riri kugenda rihinduka gutya, biterwa n'ibara ushaka. Ukaza ugakanda hano hari uturongo, nimba wifuza ko yazagenda wenda imeze gutya ukaba ari byo wakanda. Nimba wifuza ko izazana akarongo hasi ukaba wabikanda gutya. Niba ari byo wifuza, biterwa n'ibyo ushaka, warangiza ukemeza gutya. Niba ushaka ko video yawe bireshya gutya, urabikora paka kugera ku musozo wa video yawe. Ariko ko turi kugira vuba, wowe nimba ushaka kubikora ukaba wifuza ko yagera ku musozo, niko urabikora. Niturangiza tuyisayizinge ize hano gutya. Niba twifuza ko text yacu igaragara, ibi byaterwa n'uburyo ubishaka. Niturangiza twemeze. Noneho nimba ushaka kuba wagira ibyo usiba, uraza ugakanda hano. N'ubundi ni kimwe na CapCut, ukaza ugakanda kano kantu kitwa split. Nimba ushaka gusiba ikosa, kongera ugakanda split hano. Noneho iyo umaze kongera ugakanda split hano gutya. Noneho umaze gukanda split, tukanda kuri ya video gutya, ugahita ukanda delete gutya. Rya kosa ryari muri video rigahita rivamo. Ushaka gushyira background, uraza ugakanda hano. N'ubundi uhita ubona ama background wifuza ko washyira kuri video yawe, ugakanda zino zitariho kano kanuza kameze nk'ikamba, ukaza ugakanda kuri background biba ziriho gutya. Tuzagenda tureba ibintu byinshi nuko turi kubicamo twihuta, tureba buri application uburyo ikoreshwa akantu ku kandi. Ushaka wifuza ko video yawe wenda yabona cyane cyangwa itabona cyane, ukanda ahanditse ngo opacity ukaba wagabanya uburyo video yawe iri kubona cyane. Gutyo biterwa n'uburyo ubishaka gutya. Ubona ko ni ibintu biba birimo kandi byoroshye cyane, biba birimo byinshi bitandukanye. Tuzagenda tureba buri kantu uko gakoreshwa akantu ku kandi. Tuzagenda tureba buri application noneho ukwayo uburyo igenda ikoreshwa neza. Iyo ushaka uza ugakanda nka audio. Guys, bino bintu byoroshye. InShot ijya kumera nka CapCut, cyo CapCut arimo ibintu byinshi. Tugiye kurebera hamwe. Iyo urangije byose uhita uza hano hejuru, naho ukaba wakanda export. Video yagahita exportinga, ukakanda export MP4. Urareba ko iri muri MP4, resolution 1080 gutya. Estimated size ngo ni size ya noza ya video yawe, ugahita ukanda export gutya. Application ya gatatu turaza twandikamo hano Light Motion. Nayo ni application editinga neza cyane. Light Motion ni iyi ngiyi ya mbere iri hano, urahita uyibona. ni iyi ngiyi ya mbere. Ngiye ko nsanzwe nyifite muri phone yanjye, ndahita nza nkande hano handitse open gutya. Ndaza nkande open gutya, ntegereze. Ukabona bakweretse bino. Ukimara kwifungura uhita ukanda hano hejuru handitse agakubo nko nango. Noneho ukihagera muri Light Motion yawe, urabona home, tutorials, ubone project template. Yego tuza dukanda hano kwa kantu ko guteranya, dukande kano kantu ko guteranya karimo hagati. Nitukihagera barato tugira ngo new project yawe. In application anatandukanye kandi ama features menshi muri application aba ari ku buntu. In application jya kumera kimwe nka CapCut. None urangiza wenda reka tuyite wenda Light Motion, katwite Light Motion tutorial gutya. Noneho ujya ubona ko muri CapCut usanga bakwiringa aspect ratio, ukaba watoramo nka Instagram, nka rimwe kuri rimwe, nka YouTube, ukaba kanda 16:9. Noneho hano bahita babikubwira mbere yuko winjira. Nimba uzajya kuri YouTube bahita ukanda kuri 16:9 gutya. Resolution iyo iguma ari 1080 gutya. Frame rate babyize ari 30 cyangwa 30 niyo frame rate nziza. Background twifuza kiraza ushobora gutora blue light hano. Noneho uhita ubikora icyarimwe. Nimba ari light, nimba ari background y'umweru, warangiza ugahita ukanda handitse ngo create project. Hano handitse create project.
tukigeramo gutya noneho uri kubona ko bitandukanye, bahita bakwereka akantu ko guteranya, aba ari kuri hasi uhita ukandaho gutya, ni kuhita ukandaho gutya. Reka duhere ku tuntu dukeya turagenda tureba n'ibyiciro bitandukanye. Reka duhere kuri text muri application. Kuri text reka wenda tuze twandike ngo right motion gutya. Nitumara kuyikanda, dore ngiyi uri kubibona hano, turaza hano dukande hano gutya ku tuntu two hejuru, ibara twifuza ko yazamo gutya. Uri kubona ko ino application itandukanye n'andi ma application gutya. Twemeze, nitumara kwemeza tuhitemo endiri, twemeze gutya, tuze hano gutya dukanda. Ushobora gukanda view or font noneho washatse, ukabaza ugahitamo font ushaka. Uri kubona ko harimo amafonti aba ari ahaye, igahita iza muri ya font ushaka. Size ugahita uza gutya, ugahita uyongera, ukanda kwa kariya kantu ko hejuru, ugahita uyongera bitewe n'uburyo ushaka gutya. Biterwa n'ibintu ushaka, size y'ukuntu ushakamo biraza kugaragaramo gutya. Hano hari utuntu twinshi tugiye dutandukanye uzagenda tureba. None iyo ushaka gusiba hahita haza utuntu dutatu, tuno tuntu dutatu turi hano. Utu tuntu muri application ni two duhita tuza, aka n'aka n'aka. None ikintu uhita ukora, nimba ushaka gusiba kano gace ko kagenda, uhita ukanda kuri aka kantu ka mbere tubonye, kano gutya, kano gace kagahita kagenda. Kandi ka hano hirya ku ruhande, nimba ushaka gusiba kandi kari hano ku ruhande, uraza ugakanda hano kuri aka ka gatatu, kano kagahita kagenda. None iyo ushaka ko kano kamanuka, uraza ugakanda mu kano ko mo hagati, bigahita bitandukana gutyo ugaciye. Nimba ushaka ko kano ka nyuma kajya kagenda, ukajya wakanda kano gutya. Uri kubona ko ndi gutyo bikorwa. Uzagenda tubona ama video agiye atandukanye. Ray motion iyo tuzayireba neza, iyo nayo tuyikoremo neza, turebe uburyo ikoreshwa akantu kandi ko twari turi kugenda tuzireba, tureba incamake muri buri application y'utuntu tw'ingenzi. Urangije ukanda kwa kano kantu kameze nk'akambi kajya hejuru, ukaza ugakandamo gutya, ukaza ugakandamo, uraza ukareba ko iri muri video iri mu 1080.